Bro ziko bagira muravukana bro. Ndagapfusha rukara. Iri gusona umviriza umuvugisha. Waturaguritse. Ni ruzungu. Ariko wanginka. Zangaga nta nazitunga mu mwanya wanje. Ya bakunzi ba Gisha TV ikintu nabasaba mukora ikintu cha Yes bakunzi ba Gisha TV, shalom mahoro y'Imana bane namwe mwaramutse mwiriwe bitewe naho muherereye. Twongeye kandi kubipfuriza umunsi wo bwiza kuri mwese abakunzi ba Gisha TV. Guess nkuko twabibasezeraniye ko tuzokwama tubazanira ama video mashasha buri munsi. Guess uno munsi tugiye kandi kubagaragariza bundi muntu mushasha nkuko twabwiye ko tuzohora tubamurikira ibintu bishasha, new things, new people, new look, new vibe. Yes, ico usabwa ni cya kindi no gukanda subscribe nyamba tavyo wakoze ukaraba neza ko baba warabikoze, and then ugaklika kuri subscribe utibagiye gukanda kuri notification aho hantu handitse all notification kugira ngo uzohore ubona ama video yose dushize ko mashasha. Yes, nkuko mubona kuri kamera n'ubundi dufise umutumirwa mushasha, ngira ngo mukibona look yiwe mwatangiye kwiyumvira ati akora iki tuwo muntu agaragara uko bega bashaye bakora iki. Yes, tudatinze reka dutangure kandi tuganire nawe. Ndizera nakekeranya ko muza kwishima bitewe n'ikiganiro tuza gukorana. Yes, ndabibutsa kandi gukanda subscribe kugira ngo uzurabona ibiganiro bishasha bije kuri Gisha TV. Yes, let's go. Nihe umuntu yarongera ibihangano byawe? Yani kuvuga ngo njewe musanzwe ubundi ibintu by'amakomedi mafite amascript menshi cyane, ariko nyine bitewe kira bro nta ukira mu bintu nk'ibi ngebisha mu manga umuntu yakiramo adimba bari come on god ya ni nyine ibintu bisanzwe kuvuga nyine njewe ibintu bya comedy ndabikora cyane, mafite amascript kuko ara amascript menshi ngenda naranditse ndafite ara mu gakayi hari n'ibindi bintu, ariko bitewe nyine na gahunda wenda za classe z'ishuri ngenda cyari umunyeshuri ndacyari ku ntebe y'ishuri, bafite ibintu byinshi buro nyine no kugenda ngikubita ka interview ukankubita ibyo bicere byawe nyine nkagenda nyine nkuma nayo mata nyine tu cyangwa se nkagira n'ukundi kuntu bigenda naho ubundi se njya kumbwira ngo ibintu by'iki n'ibiki reka nawe ndatse, ariko ndaje mbyinjiremo mani bitewe n'ubushobozi ndakeka nabona ibintu bya interview ntabwo nemererwa kubikora. Wenda arashize igihe kirekire bitewe nyine n'impamvu runaka, hari ibindi bintu nayimugiyemo byadanje, ariko ubu nyine mu minsi iri imbere ewana najenje muraje mu mbone. Ubundi bacumagane mu kilatini ngo chuma ni chaka icyo ni kilatini bro. Bisobanuye ngo ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Chuma ni chaka bo nabanyabute bo bavuga barafata amagambo bakavuga mu bintu bikeya bakavuga ati chuma ni chaka, bizane ngo ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Chuma ukumva harimo gucuma chuma chaka ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Chaka bizura gusubira inyuma. Chuma noneho n'ugwita usimbuka no gusimbuka. Gisha TV dufite abantu bo muri ajya baruvuze ngo ni kilatini. Dufite abantu bazi kilatini bazovyandika muri comment twumve ko ari ibyo. Nibyo njyewe mani uzi ndimi nyinshi y'abana. Yenzi ndimi nyinshi cyane. Uzi ndimi zingahe bro? Yenzi ndimi nyinshi n'urwa narubonye mu kanya urwayura wigiye gushaka ikiganza gutya misembona ururimi rwa kabisa. Nubu guseka nkarubona ururimi rwa. Yenzi ndimi nyinshi nzi n'urw'inka mani. Indimi uzi kuvuga? Nzi kuvuga urw'inkoko. Nzi kuvuga urw'inka. Inkoko siravuga bro? Irabika. Iyo niyo phone ufise bro? Uri umusore? Iyo niyo phone ufite uri umusore bro? Telefone ahubwo nanjye mandi kugira ngo nifate n'akantu ndi bushiye kubivuza abakunzi banje bambone nubwo babampeye ubwango. Ako bro kuko udakuvuga abakunzi ufise umukunzi? Njewe ndamufite mani.
ndamufite Namwita gute? I'm proud of her kuna yabaye ni na gift isi Yaguhaye Manchester. yabaye Manchester nyine ni ikipe mfana bya danje ndamufite umukunzi wanjye man ndamufite kandi muvuga izina kugira ngo ndamukunda cyane uce impaka oya kuko ushobora gusanga ufite benshi oya kugarisi ati ndamufite bitewe nyine na respect ngewe sibyo bitewe no kugira ngo nyine like nyine hari ukuntu bitewe nyine n'umutekano kugira no bana abakobwa bansariye vuga wabo oya abakobwa bansariye babanshaka ari benshi rege baba kugira wenda bashaka kuvuga izina rye bagahita bamumenya bakamuhiga none bakabamugira nabi bamwica kandi nyine mu rwego rw'umutekano kugira ngo umutekano we nawe ushamukangara te nabaye namuparitse ahantu gusa izina rye riri hano ku ndiba y'umutima wanjye ukoze mu gutwi se akantu kari kandi nagira indiba y'umutima iri mu gutwi oya umutima wanjye ubundi utera mu izina rye kugira ngo nari muvuze basi sorry ariko ngiye n'uwundi nawe abizi wana nampenda na moyo wote moyo wangu niwe nyina mukunda n'umwoyo wose umwoyo ya ndiyo umwoyo abantu iyo bavuze umwoyo rero abantu bakeka ko ari ya myoyo imyoyo twita sana umwoyo ni mu Giswahili tuvuga ko umwoyo ari uyu ni umwoyo ni moyo sio moyo uyu ni mwoyo yes mwoyo mimi nasikilizanya tunashukuru Mungu sasa utaona ndiyo sasa tunasema Kiswahili hali ya kanishi kwa mzazi wa njema sasa anakufurahi sana ndiyo sasa maana ya mzazi nini mzazi ni wadogo wa kidogodogo waliopita usiku siku mingi mdanganyivu ndio mdanganyivu anasema nini kwa maneno atapitendo kwa ndio yakalitie asoini ndio tunasema Kiswahili tunakichezanya nzuri sana na tena shikamoo mwalimu marhaba unasikilizanya ni Swahili guys Swahili ya Zimbabwe hapana ni Swahili ya mtu mke Swahili ya bien merci Swahili ya itakuomba sana utacheza sasa kwa Kiswahili unalungisha pale sasa hali ya kanishi kwa maneno ya ndogo kwa watu vyote ndio sana girago abakozi ba Gisha TV bamaze kubyumva kabisa yes je nabuze na commentaire kabisa je na rurimi nazimana ngewe aho ikibazo arabo turi kugurisha ariko birafasha kuko n'abantu aho dukurikiye bari mu ba diaspora tugomba gukoresha indimi zose ururimi rwose icyongereza Giswahili Gifaransa byose turabizana naho ubuse twavuze icyongereza basi yes icyongereza speaking English yes Janje how are you doing yes yeah why you doing well kwa yes you are welcome teacher good afternoon how is it is morning is very important to us we are here for day and today we speaking English very well where there is there in the kitchen cooking food and eat and what yes where do you live yes yeah I live it yes yeah I live it because I don't know what is the meaning of that one so this is a sugar cane and a food rice food meat and food drink yes we drink abakozi ba Gisha TV ngira bamaze kumwumva Janje you are most yes powerful talented guy wapi man nukuvuga ngo most nari ndimo most yaragiye nyine buno ntago yahita agenda turi kumwe ubutaha ariko most yes ntago kiba hano yes nako ndavuga ati Janje ufise talent ngira ngo abantu bamaze kubyumva kuko biragoye ko ushobora kuganira umuntu iminota 3 muri ko murahoza bitewe n'umuntu office sinzi ko twashaka no kugira ngo hari n'abandi bantu bari muri francophone we use French wagomba kuvuga French language ngaho bahubwo butumwa yes wowe urambaza nko mu Gifaransa ask me Gifaransa and I will speak English in France I will speak France because I'm a French yes
France. Ok, comment t'appelles? France of Rwanda. Comment t'appelles-tu? Oui, te comprends. Je tombe, je t'aime. Là, pourquoi? Quoi? C'est quoi? Ah, très bien, merci beaucoup. Là, le jour, toujours, aujourd'hui, nous sommes jour. Là, aujourd'hui, pardon, messieurs, je demande la permission d'aller à la toilette. Oui, c'est tout. Comme ça. Hein? Merci. Ah, Janvier. ce n'est pas possible. Où je vais? Quand je vais? Ok, garukare sasa mu Kinyarwanda. Ok, Janvier. Oui. Wamenye igihe ariko ufite iyo mpano yo gukina comedy? Nyuma y'imyaka 5. Nyuma cyangwa mbere? Ni nyuma y'imyaka 4. Yani nyuma y'imyaka 4. Dutuye iyo story nyene byageze gute? Byaje gute? Ya nyine njewe kuntu byatangiye twari twagiye ahantu muri happy birthday to y'umuntu. None nuko turangije nyine turi muri happy birthday to y'umuntu. Bari gucuranga radio nyine birazimye bari bantumiye nyange nyine muri happy birthday to y'umuntu. Nuko radio maze kuzimya nyine baravuga ati mbona nyine abantu babaye bored. Akiri kintu nakoze kuko nyine mfite n'impano yo kwiyegana abantu runaka. Nahise maguruka nyine abantu. Najya kuzambiganira abantu bazi. Ubuzi kwigana abantu? Bamwe na bamwe. Ni nkande wakwigana se? Pastor Theogene amuzi? Pastor. Turamuzi. Ubundi washiratangiye kukubaza ibibazo udafite ibisubizo mu guhumba. Ngo niko Theogene mbese ugasanga umuntu ibereye muri struggle wamubwira ati muhaguruke duhimbaze Imana. Nejo bundi narahagurutse ati muhaguruke mutere haleluya ni mutere mwaje mwari mbese ugasanga umuntu yarasirikaye mu nzu y'Imana wabigenza utazi. Hari amashuri bigishwa n'umuruho aho umunyabutarageze amenya uko haba. Ubundi kirazira ko umwana w'ibutara ry'ibiryo bitariho voka. Byagenze bite? Uyihura mu gitondo ukayikandagura ukayitera inkonjo igahishwe n'agahinda ukayirya saa sita ikayiterura ariko ukayirya. Umwana wa street utahiriware. Ubundi njyewe ngeze ahantu abajura bari kurwana mfite ukuntu bakaruba. Hari ukuntu ngenda ngahita mbarapira ngahita mvuga ati mani ni ku migaza mba nabarangije. Ubundi nari umwana wa street ninywera ganje icyo bita kugasima murahazi icyo bita kurutumika mani murabizi mwabimenya icyo bita gucoma babyita gusepuza mwana ibyo se mwabimenya twarakubiswe mwana. Yes bro ako se na wundi uzi Pastor Theogene na wundi uzi kwigana se wowe? Inyogoye uzi na washobora man. Inyogoye man twari kwagiye ku mazi kumwe na n'undi mu gentro abana baza amazi bakayinjiramo nk'ifi abatazi koga bakoga bagaze umugentro mwaraje no mu mazi navuga ati mwajama atara mujama kuntu yinjira mwagaraga amazi gazi koga atara mujama kwa umukani wacu akaba akorana ingufu mwamuguyemo atafite Inyogoye bro wambarenga guhuza n'Inyogoye nziko bise ni namba yenga muhamagare tuguze nawe muhamagare tumuvugishe reka je guhuze nawe umuganirize nibyo twumve kwita ariko wanginka nziko wagira muravukana bro ndagapfusha rukara iri gusona umviriza umuvugishe. Kombona se isa niyo boy meze bite isa niyo boy ni wanene waturaguritse ni ruzungu ariko wanginka nazikundaga zangaga nta nazitunga mu mwanya wanje komera wampaye inka urita twanyaguza twashwanyaguritse turi ibintu neza twanyura tatamo ndagapfusha rukara ariko mwabahungu mwe muri abagome kandi koko isa niyo boy njyewe ahantu ndi ubu ngubu nibereye ahantu hitwa muri Kirehe nibereye mu karere ka Kirehe ngo we akarere
akarere keza ndakapfusha rukara kukagera. umva Inyogoye uri kunyumva abantu turi kuvugana kandi turangize uri mu kazi se sawa ugira umunsi mwiza bro nawe Yo namuvugishije urishimye se yanginga ako bro wagira ngo muravukana man uzi ko umusumbya kubawe bro umusumbya kubawe yo ntabwo arata mu gifuri ntabwo araturagurika ntabwo arashwanyagurika ngo sandare apfe ashwanyagurike ntabwo arahura na wa muhungu ujya uvuga ngo mipipa autadeya yademu kandi bazi ukura ndikwica amita yago ngo yademu kandi bazi ukura ndikwica the creator I live love little shada ramujama shando mukuru aka nawe tuzamuguza na zamubona umunsi umwe bro ntabwo azancika. Okay noneho je ndakeneye tubesera kuko ndazi hari abantu benshi bakora dukurikirana kandi barifuza ko ari ahantu impano nkizi zogera so ndakeneye ubwire mu majama make watubwiye igihe wamenyeye yuko ufise iyo mpano ese impano ndayifite nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 3 ese ni hehe ushaka ko iyo mpano yawe igera urashaka ko yaguka ku rugezo rungana gute yakintu nifuza rero nifuza ewana gukora ibintu biri fiya kabisa nifuza kugera kure nanjye nkamamara nyine nkavuga ati none bimpa ibice bya danje apana buno busorera mamunzanira nese ko urusenda mamumpe mano uraba rusenderega manshaka ngiye byibuza uvuga ati wenda namenyane na bari abajama abandi b'abastari nageze kwa yago nkamubona amaso ku yandi nge nawe nyenemera ko mu Rwanda bari abajama uba wumva ataba mu Rwanda none se nagiye muri Kigali ntabwo nigeze namubona wenda no gutambuka nabonye Irene gusa Irene we namubonye hano urumva ufite inzozi zo kubona yawe byonyene oya anakora nkazankorana n'abandi bose barabajama bose nabarusha okay ari bibazo sasa ngiye kukubaza bitatu ni bibazo byo mu buzima busanzwe abantu benshi barabikoresha ndetse ngira ngo nta muntu yorara adakoresheje ivyo bintu bitatu giye kukubwira icyambere uramu busobanuro bw'ubuzima muri rusange icya kabiri urama ubusobanuro bw'isi icya gatatu urama ubusobanuro bw'Imana ubuzima ubuzima ni ukuntu umuntu abaye ku isi ni ahantu abantu baba Imana ni imbaraga n'ubushobozi Imana ni imbaraga n'ubushobozi tubona tutazi aho biturutse nabisubije narangije kandi okay ngiye kubaza tubazo turi TikTok ufite umukunzi ndamufite ukunda kurya iki umuceri n'inyama n'ifiriti arona ka mayonnaise nuhe mu comedy ukunda jewe nkunda Jackson na Patino cyo guha mugahoro na Jackson ni kintu cya mbere watangura kumusaba twakina comedy man nambwira nyine tugakina na comedy nambwira tugakina comedy na Patino nyine y'abantu bya biryoshye bya danje urumva muhe bamusaba ko mukina comedy nawe musaba kabisa namusaba ko duhura nyine muri comedy runaka to okay ndagomba turangiza ugire abantu suhuza ndazi ko hari abantu benshi baba bagukurikiye mfite abakunzi benshi bibere mu diaspora cyane ariko na hano mu Rwanda barahari ariko nkanze y'u Rwanda ndasohoza umujama wanje witwa Daniel ndasohoza Tibinyo ndasohoza ba Olivier bose nabaniga banje bamba hafi mu buzima bwa buri munsi tuganira ndasohoza Mufro nawe yagiye ejo bundi umujama nawe twakoranye ikiganiro bwa mbere umujama witwa Mufro ndasohoza n'abandi bo mu Rwanda ndasohoza Justin ndasohoza mwari ndasohoza n'abanyeshuri bose twigana nyine tu n'abandi bose n'abarimu n'abantu bose twababaranye mani abajama bose nyine n'umuntu wese wamfashije bose ndabasuhuje
n'abahome banje bose mani much respect bose abanyereka ko abamfasha abasharinga bakizere bagidi asamu bose n'abandi bose bamfasha gukora amashare no gukundisha abandi biganiro byanje bose much respect n'abantu bankunda ku giti cyabo n'abanyanga nabo jobless. Yes, mbere yuko uturangiriza dukinira akantu basi katwemeza koko yuko uri umukomedi wanyawo ndagomba kwanza ubanze usabe abakunzi ba Gisha TV basubscribing. Bakunzi ba Gisha TV ikintu nabasaba mukora ikintu cya mukore kunzogera birakunaniye bro vuga subscribe mukore kunzogera nuko nimurangiza bro vuga subscribe bro warese kwigirisha subscribe mukore mari gukora mari nimurangiza nyine musharing video kandi bifurije kunkunda cyane nimunkenera anytime ndahari nzagaruka ndahari kubwanyu turasiga nimero yawe ngaha bazoyibona ndanabasuhuza ushaka no kundemera telefone barasira nimero zanje aho mba no muri momo ari akantu ushaka kumfasha wana wansa idea ndabakunda cyane kabisa ariko wagiye dukiniye akantu kame ariko abanyamakuru muransetsa iyo ukoresheje umuntu umuhanzi uramubwira nakuririmbira lakini wakoresha umukomedian ukamubwira ngo ndakiniye comedy umunsi uzakoresha ndaya interview uzabwira ngo ikore iki tuzabwira mukara ndaya tujye dukoresha oya biramutse birango ngase mukayikoresha tuzakoresha bro oya muyikoresheje byagenda gute oya mwije mwigira amabandi numukigira intama muri birura ubwira mukarara no no se sibyo bro niba ari ndakugira mumenye nyine ko ari ndaya ko ashoye mwuga dukinire bro dukinire oya umukinnyi wa football nukoza akabakina football umukinnyi wa ndaya twayisengera gakizwa umukinnyi ukina filime umuhanzi akaza kabaririmbira ubwo ndaya nayo bwo mwemeye ko ari ndaya koko mwararana kugira mumenye ko ari ndaya bodaya nabyo nakora ndanigende bwa dukini